kujifunza kugawanya sehemu. Mfano wetu tunasema 4/7 gawanya 2/3. Tutaanza kufanya 4/7 tunaibadilisha kugawanya na kwa kuzidisha. Tukibadilisha hizi 3 inapanda juu, kwa 3 juu, 2 inashuka chini, 2 inakuwa kuzidisha. Tunazidisha, piga mstari 4 mara 3 7 mara 2. 4 mara 3 ni 12. Juu ya 7 mara 2 ni 14. Tukirahisisha hapa, 2 gawanya kwa 12 ni 6, 2 gawanya kwa 14 ni 7. Jibu letu itakuwa 6/7.